تماشاوان نیجا افکاری من ماشاءالله دکاک چور دمک دریج لگل وان کارکران درباس کرا منها راست بچنجا ماشاءالله بنرن وید درباره ملاتیه و مشمش و خلق ملاتیه ده چج مرا ببیجه ماشاءالله الجمع دبین تشتیت تخوار براج بو تبع لی تشتیت تدید چبوج مرا ببیجه هیوی در تشته کمدید یا راستی لهر در ملاتیه دارن مشمشان هنه اگر کو چل نوا باجر به و چل دروی باجر به چل گندا به لهر داره داره مشمشه هنه به قاسی میلیونه که زده تر عرض میلیونه دونم زده تر عرض ملاتیه لسر و عرض میلیون کو 100,000 داری زده تر داره مشمشه هنه هنه کی وان 30 سالی نه هنه کی جوان 20 سالی نه هنه جوان داراجی نو هاتنه چاندن یعنی حتی 10 سالی نه به وی آوای لیتشتا کو مفهم کر دارن کو مشمشان کو حتی 10 سال یا خواست زیده برهم ناده هدی برهم ده داره هری باجیا مشمشا پشتی 20 سال یا خواه زیده برهم ده او دارن کش 20 سال جورتر بن دکملن یعنی گوریندن گلک زیده تر بقاسی دکملن گرتر دبن و هر وها دکارم بجم که جداره که اگر کش هوا خوش به جداره که دکارم بقاسی 205 کیلو راحت مشمشا به دست بخن لی پرسکره که جودکارن ملاتیه هیا چیه پرسکره که انوان ماشالله بتایبتی جی ویدما داوی کرونا باندوره که چوال سروان کر و ها بجم هیوی در کرونا زده خویا ناکل وی داره جبر کو پرانی او کسین کل وی داره کار دکن دناف خودانه بازاره که وصانی نکوش در و خلق بچه و لی سیرانه بکن لی تشتا که ویرنگی صادی 85 مشمشن حشکری ین جیهانه ج ملاتیه دچه بو همو جیهانه بو کانادا بو امریکای بو فرانسا بو آلمانیا بو هولندا بو ولاتن اسکاندیناو فینلاندیا و سوئد و جیهندن لی داخوازه که وانه هیا او دخوازن بازار باشور کردستان به تایبەتی هەولێرش بۆوان بێڤکردن ئەو دخوازن ئێدی مشمشên باکوورê Kurdistanê yê melatiyê bibin daxilî bazara başûrê Kurdistanê bikin ew dibêjin tama mişmişê wan gelek xweş e hatiye îsbatkirin jî pirskirêka herî zêde ya codkar ew e ku ew berhema ku diçînin berhema ku bi dest dixin nikarin di nav fabrîqeyan de karxaneyan de bikin mamûleke nû bo nimune qeysiyên ku ji melatiyê diçin li hin welatên Ewropayê wekî mamaya bebekan têbikar anîn li hin dikarim bêjim li hin dermanxaneyan de jî ji bo pirskirêkên navçoyî yên nexweşiyê ev wekî îlacekê ji têbikar anîn li welatên Ewropayê eger ew derfet li meletî bê avakirin û fabrîqe û karxaneyên bi vî rengî laboratuwarên bi vî rengî bêne çêkirin dahata meletiyê dikare belkî 10 bajarên din jî xwedî bike heye hewldaneke wisa maşallah profesyonelî yani heye hewldaneke wisa jaliyê we berhêneran ve ve berhêner vêyekê dixwazin lê ev karekî profesyonelî divê ji bo vêyekê divê ji tecrübeyên Ewropayê welatên Ewropayê îstifade vegirin ev jî anca projeyên dewletê pêk bê dewlet û hikûmet eger projeyeke baş bikaribin ava bikin li meletiyê û ew kesên bi tecrübe ji welatên biyanî bînin deynin ser van karxaneyan dikarin berhemekî gelek baştir bi kalîtetir ku dermanxaneyan da û ji bo bebekan wekî mama jî bikar bînin ev yek wê fiyeta wê jî boheya wê jî kalîteya wê jî zedetir bike. Belê maşallah Kurdiya xelkê meletiyê çawa bû Kurdiya wa jî weke mişmişê wan şêrîn bû یا راستی کردیا خلک ملاتیه بقاسی مشمشه وان نخوش بو دما کو ملید نهرد لکوچه و کولانان هر کس به ترکی دا آخوی کسین کو تمن وان حتی 35 سال نه همه بجن همه کردی جبیر کرنه به تمامی لی سر 35 سالی حتی 45 سالی ده پچکی کردی دزانم بس 5 سالی و جه جورتر کردی وان هیجی نمریه گلکی سپاس ماشاءالله دکاک ج مالاتیا ج باکوری کردستانی
لگل مبو